أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد پسند هر شبی الله رب عالمیا. صلاة و سلام خدا رسد پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد بی علیه الصلاة عليكم دايم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخيراتي. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Buyurun. Vallahi çok şükür. Sen nerelisin? Vallahi Suriyeliyim. سوريا. من أين بلد؟ أين بلد السوري؟ من من حلب. أين بلد السوري؟ طريق الباب. حلب. بلد. تعرف الكردي؟ ما بعرفه كتير. مو تعرف الكردي. من أين بلد السوري؟ من حلب. أنت من حلب. أين تسكن الآن؟ ايه أين مرسين. تسكن؟ أنت تسكن في مرسي. ايه أنا لا أقبل المسابقة. ترسل ليه؟ إلي المسابقة. عشان ايش؟ كن في أمان الله. جئت بالخير. كنت في أمان الله. في عندك شي داعمين يجون عندي؟ بله گلی تماشاوانه گلی خوشکو برای نجام تبدأ بخيراتين. يكي فرسيت بيجي ما بيركاكو بحملة بفطرة وزاروكي أري قالي تماشاوانا قالي خوشكو براي نجام وتبدأ بخيراتين. عليكم السلام. قالي تماشاوانا وتبدأ بخيراتين. آمين إن شاء الله. شكرا على بيروز هناك هاي ماشي نحن ايش ورا زيبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام بخيراتي. قالي تماشاوانا جو قرآن بيروز سورة مطففين. سورة مطففين أمين إن شاء الله معناه بيجن. قالي تماشاوانا بسم الله الرحمن الرحيم. ربي عالم بويل للمطففين. هي جهنم يجي مطففين عربي. ويل يعني عذاب. عذاب جهنم جوان كسي مطففين ربي. مطففين كينن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اواني واتيقوش خلقي دبيفين دوزنين مالش خورد دوزنين عالبي خود دبيفين كي ماي نايخن وعالبا خود بسريتخن دبيفين لويزا كالوهم او وزنوهم وطاقوش خلقين دوزنين ودبيفين يخسرون كيم دكن مثلا وانيقو تشتاد دكرون ودفروشن عالبو بيفان وكيلو ميزيني خوا تدي حيلا دكن قاباش بو خود بيفين عالبا خود تمامي عالبا خوا مش دكن وتيقوش خلقين دبيفين جي كيم دكن
فهموم. هاي ديواني ولو خود تعالى دبيجي جهنم جوار به. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. غيبانا باور ناكن قو وي بمرن بشتي مرني جارك دي أمي وان ساق بكن. يعني أمي جزائي وان حيلة قد كيلو ميزيني دا دكينو فروتني دا حيلة دكن أمي جزائي وابدنا أمي واساق بكن جروجك الدجوار ومظنرا. يوم يقوم الناس لرب العالمين. روجاق إنسان ويجبو أمر فرمان رب العالمين ويج تربي خرابن ويساق ببن. دبي دستي مشكستية مادي چاوال ميش بكم. إنسان كي قو دبركا دست ميش لاشي شكست بي و در آل چه ده بیان پی چای بی بریندار بی اوه چلو چه بی و دبره ساغلم شخوه بشوی مثلا روی خو بشوی بی دسته خو بشوی اب درش کستیا دسته خوی شل و سر و آل چه را سر و بانده رو ببین و تیمم کشی و بگره و ولو المجاخد و المجاخد کن آمین. رب العالمين دبي كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب عمل باني خراب اي كافر وظالم اوانات سجين ديا سجين دبرك الجهنمية. وما أدراك ما سجين يا محمد ما تزاني بسجين چيا. كتاب مرقوم كتابك قهاتيا مهركرن. ويل يومئذ للمكذبين. دويرو جدا جهنم جوان كسيقو پیغمبر مو كتاب عمل الفريق البانديا ايمان و باوري بپیغمبر مو كتاب منانينا ايقو دين ما الفريق بقول بيني كتاب ما شريعت ما قانون ما الفريق بقول بيني پیغمبر مل فرے بقول بيني جهنم جوان بي. كان ميزن بماي في خود تعالى في آيتي چند جارا في تكرار بكي تهديد بكي. بگا ارے انسان کی گو دبر کوي بریندار بي آکل بے شکستی بے بریندار بے نکار بے آوے لے کے نکار بے آوے لے کے اوے چاوا کے وے دفرے ساغلم وے دسمجا خو بگرے دفرے ساغلم بلا بشوے Merhaba dayıcım. Merhaba dayıcım. Merhaba. Merhaba. Buyurun, nerelisin? Buyurun. Adana dayı sen nerelisin? Sen nerelisin? Adana dayıcım. Ben de Mardinliyim. Sen nerelisin? Ben de Mardinliyim, Mardin. Buyurun. Sormak istediğin, buyurun sorular. Nasılsın, iyi misin? Sormak istediğin sorular varsa buyurun. Dayı ben geceler yatamıyorum. Ben geceler yatamıyorum dayı. He? Ben 3 harfleri gördüm. Ben geceler yatamıyorum. 3 harf nedir? 3 harf nedir? 3 harf. 3 harfler var ya. Nedir? Nedir ben bilmiyorum. 3 harf bilmiyor musun dayı sen? Dayı şimdi Ya, adı söylenmez ama harf gece nedir? gece. Yahu de ki cindir cin. Yahu insan Dayı vardır, ama ben cin korkuyorum. Yahu neden adını söylemekten korkuyorsun? Yani adını söylemekte bir Dayı ama bana musallat oldu onlar. Bana Ne? musallat oldu. Yani sen şimdi adını söylemezsen Ben yani adını söylesen Evet. sana zarar verecek, adını söylemezsen sana zarar vermeyecekler mi? Yani o nedir? Yani her şeyin adını söylememiz gerekir. Cin vardır, şeytan vardır, insan Aynen vardır, dayı da. memleket vardır, ağaç vardır, taş vardır. Hocam Her şeyin yani adını vardır. Söylememiz gerekir. Yani
cins. Aynen Kur'an-ı dayı Kerim'de Allah katılıyorum. onlara cin diyor. Onlara cin diyeceğiz. Neden 3 harfli diyeceğiz? Şimdi dayı ben kendimi anlatabilir miyim sana? Tamam. Ya bunun ilk önce onların isimlerini söylemeyi bir öğren. Söylemekten korkma. Bir sakıncası yoktur. Tamam mı? 3 harfli nedir? Yani, Ben kendimi açıklayayım mı dayı sana şimdi? tamam mı? Söyle. Şimdi dayı işte arkadaşlarla muhabbet ediyor. Onu cin muhabbet ediyor. Kapılar bir anda bak bir saat boyunca bir anda kapılar açıldı kapandı. 6-7 gün uykusuz kaldık. Biz burada atılan hoca var. Oralara falan gittik. Yani bu nedir yani? Ya hiçbir şey değildir. O hiçbir şey değildir. Bunun hocalarla hiçbir alakası yoktur. Böyle şeylerin hocaya gitmesine gerek yok. Yani hoca ne yapacak ki? Yani hocanın elinde ne yetki vardır? Hoca ne yapabilir? O da senin gibi bir insandır. Hocanın görevi nedir? Eğer gerçek hocaysa, alim ise insanlara din öğretmektir. Allah'ın kurallarını, Allah'ın dinini, Allah'ın helal ve haramlarını, İslam'ı anlatması görevidir. Bunun dışında hocanın hiçbir görevi yoktur. Hiçbir yetkisi yoktur. Tamam mı? Bu Anladım dayı. söylediğim Şimdi boş bu şeyler. bu biz bu bizim yaşadığımız ne peki? Bırakalım. O cinleri bırak. Başka dini soruların varsa buyurun sor. Cinler bırak. Cinler kimseye zarar vermez. Vermez mi hocam? Başka Yo, da yo, cinler onu hiç soracaktım yani. Başka zarar şeyim vermez. yoktu. Sen namaz kılıyor musun namaz? Namazımı kılarım, orucumu tutarım. Aferin. Esrar, eroin, içki falan var mı? Sigara, esrar. Kesinlikle içmiyorum dayı. Aferin. Dayı. Ben dinliyor musun? Buyurun. Konuşmama izin verir misin? Buyurun. Şimdi o olaydan sonra ben bunu birkaç kişiye anlattım. Dikkat et. Bana inanmadılar. Daha sonra kuzenimle yürüyorum. Yine bir akşam ondan 1-2 gün sonra 6. hislerim açılmış benim. Her dediğim oluyor. Kaza yapacaktım. Kaza yaptık. Sonra kol almaya gideceğim. Yanımda kuzenim var. Kuzenime anlattım. İnanmadı. Bak gülüyor biliyorum. Ben inanmıyordum ilk başta. Bu beni aradı. Telefonda konuşuyoruz. Ya bırak. Aynı konuyu aç. Öyle Bak. hikayeleri bırak. Çağır. Yalandır, Ben- yalan. Bak beni bir dinle. Hak verirsen anlayacağım. Sonra çok kovasından karton kağıtlar Bırak falan var ya. cinler, Bir izin ver. Ben cin sözümü meselesini bitireyim. bırak. Ne insan Tamam ben sana cinleri sözümü bitireyim. hakkında bilgi. Ya söylemeye gerek yok. Öyle bir olay. Ya cinlerle ne bir bilgin vardır, ne hiç kimsenin bir bilgisi vardır. Cinler de Yağmurcasını Allah'ın aralım. kullarıdır. Müsaade et. Cinler de Allah'ın kullarıdır. İman etmiş olanları vardır, Müslümanları vardır, kafirleri vardır, Müslümanları. vardır. Cinler Ben çok bilgiliyim insanlara o konuda. zarar vermez, o kadar. Yani uğraşma böyle Verir. şeylerle. Bırak. Bak orada eksin var. Verir. Musallatullular. Hayır vermez. Ya haydi Ya bu neyi cin, vermiyor dayı görmedin. cin Kağıtlar konusunu mağazalar açacaksınız. uçmaya başladı ben. Cinler Bak. üzerinde konuşacaksanız ben yokum. Başka Muhsin bak müsaade etmiyor bana. Ya diğerlerini bırak. Ben cinlerle hiç konuşmak istemem. Bak dayı bir şimdi varsa tamam buyurun. ben dinliyorum mi? Bak müsaade ettin. Ama bak ben de konuşayım. Bak ben seni dinliyorum. Ya cinler Tamam mı? hakkında konuşma. Ne hakkında konuşursan konuş. Tamam. Konuşmayacağım. O konuyu kapatıyoruz. Sen bana inanmadın ya. İzle yarım saat sonra. Kendini izle. Bak Allah göstermesin diyorum ama izle kendini. O telefon sai atmış beni ciddi masajdan. البداية گلی تماشاوانا Rabbi alemet bece çi Dve roja kıyameti agire cehenneme jwan kese go
پیغمبر مو کتابا مو دین مل فرید قل بینن اوی گو الذین یکذبون بیوم الدین اوانی گو روژا قیامت الفرید قل بینن یعنی باوریا و روژا قیامت نینا روژا جزای دیدی مالک یوم الدین مزنی روژا جزای گو روژا قیامت یا یعنی هر کس ویلوی دی گه جزای عملی خوام کی روژا جزای این کار دکه وما يكذب بي إلا كل معتد أثيم چقا ایگوش حد خود در باست که و گناهکار یعنی اوه گول لسر عرضا خود عاشری دیچن حدود و سینور و چizgi الله تعالی در باست دکن قانون وی بن پیو دکن و دپر چقینن آوانی ولو روژا قیامت الفرید قلبینن بی قیامت تنه آبانی ولو إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين دبي أمانا چیروکے برینا واتے گو آیت قرآن شیرتین خوندن یا دبی أمانا چیروکو چیوانو کے برینا مدن نیشانک کافرا چیا امی واچلو ناس بکن رب عالمی واجمرا دشیفرت کے دشیفرا و اشکرت کے جمرا وقتے گو تا آیتین اللہ تعالی قانون و نظاموی تشیر خوند جوان آیتانت به چیروک امی ولو آناس بکن حنك التنازي خب آية الله تعالى دكن حنك التنازي خب قانون ونظام وأمر وفرمان الله تعالى دكن كلا رب العالمين ببلا ولو نكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او گنه گو کرنا اوی گنه قلب وان زنجاری کریا قلب وان پرده کریا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تبي أوانا ويروجي ويج ربي قوانا پردكرن يعني ربي قنا بينن أوي هن الجهنمين ثم إنهم لصال الجحيم طير أوي هن كفن الجهنمين وثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ويجوار وريقوتن ها أبا أو جهنم قوا باور نذكر وويل فريت قلبان أو جهنم قوا ودقو تنا ودقو عذاب نينا ها دبغني دي ها ضايا يكتب شيء دبي ديامن نخوشا نكاري روشي بقري ماوي تشبكي وتعالى شفاء سلامتي جربيش يعني يحمون خوشي مسلمان على ان شاء الله اوي چاوبكي هكا نكار بقضا شبكي يدي بك كفارته قبدي كفارته وي چخاسا جبو هر روزه كي امي ب 15 مليون para بلا بدي سيدا زكاة العردة وهناك ما زكاة عردة وخانية وانتونيا لو تقول تجارتي بكي يعني عردة دكري دفروشي خانية دكري دفروشي عربات دكري دفروشي هنجي زكاة الواد كري أرين ناقفاني خراب و بيس كتاب عملي وا د جهنمي ديا د سجيني ديا إدي قنجاجي إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب باني قنجي آل عليين ديا عليين طبقك جنتي العظمانة بلندا وما أدراك ما عليون
ما يا محمد تزاني بعليون چيا كتاب مرقوم او كتابك ولويا قوهاتيا مهركرين ويشهده المقربون انسان مقرب يعني فان ملائكته مقرب نزيكي ويد من ان الابرار حچي واني گو قنجي كرنه دنيا دا ايمان وباوري بالله تعالى عنينا اباني ولو لفي نعيم جنتنا. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Apo inşallah başlayın. Başın yani sahibi mu çavanı başın. Kılıç terazi var. Muşku dereyna. Ben çok Kürtçe bilmiyorum ama Sen nerelisin? Karslıyım. Ha, neden Kürtçe bilmiyorsun? Sen Kürt değil misin? Ben Kürdüm ama çok bilmiyorum yani. Anlıyorum ama bilmiyorum. Dilim dönmüyor konuşmaya. Peki neden öğrenmiyorsun? Konuşunca da yanlış telaffuz ederim diye konuşmuyorum. Annen baban seninle Kürtçe hiç konuşmalarmış. Haber dedim kurmancı hem Kürdü ama benim dilim dönmüyor Kürtçe'ye. Ya öğrenmemişsin ki dilimi. Benim de dilim İngilizce, Almanca, Rusça hiç dönmüyor. Neden? Bana öğretilmemiş ki. Kimse benimle İngilizce, Almanca konuşmamış ki. Yani bilmediğimiz dilleri dilimiz döndüremez. Evet. Sen öğrenseydin dilin döndürürdü. Şöyle ben bizim evde hep Kürtçe konuşuyor. Ben konuşunca kelimeleri yanlış telaffuz ederim diye konuşmuyorum. Hani çok iyi bilen birisiyle. Ya bu neyden kaynaklanıyor? Öğrenmediğinden dolayı seninle hiç konuşmadı. Onun için. Biz hep Kürtçe konuşuyoruz. Ama benim dilim dönmüyor. Ailem ne yapsın? Allah Allah. Bu nasıl bir şeydir ya? İstanbul'da doğdum ben bir de. O yüzden. Ya o mesele değildir. Eğer seninle konuşmuş olsalardı, annen baban seninle Kürtçeyle evde hep Kürtçeyle konuşmuş olsalardı küçüklükten beri, sen de anne baban gibi Kürtçeyi tam güzel öğrenirdin. O ayrı meseledir. Sizin memleket neresi hocam? Mardin. Mardin, Serçava. Hani o sahne Serçavete ne işi? Allah razı olsun. Öyle işte bak. Haydi. Ya buyurun, sormak istediğiniz dini sorular varsa buyurun sorabilirsin. Hocam benim abim de hoca. İyidir, güzeldir. Süleyman Efendi cemaatinde hocalık yapıyor benim abim de. Ha, tamam, bir soru sor. Bize bir soru sor. Hocam şimdi hiçbir sorum yok size karşı ya vallahi. Beni yanlış Ben anlamayın. size bir soru sorsam olmaz mı? Ben sadece muhabbet için böyle baktım. Mele Tamam. yazıyor. Yok. Ha, ben malayım. Ben az mala. Nasıl hocam anlayamadım. Evet, ben hocayım. Ben Evet. imamım. Acı malama. Az malama. Güzel. Allah senden razı olsun. İnsanları bilgilendiriyorsun. Haydi geldiğin için teşekkür ederiz. Hocam görüşürüz. Allah'a emanet olun. Beni takip et. Buyurun. Neden çok platformu? Bütün insanlar TikTok'tadır. Bizim görevimiz de Allah'ın kullarına Allah'ın mesajını, Allah'ın dinini tebliğ etmektir. İnsanlar neredeyse biz de onların peşinden gidip onlara İslam'ı tebliğ edeceğiz. Eğer insanlar, yani diyelim ki sen şimdi esnafsın. Sen sebze meyve ya da herhangi bir esnafsın. Pazar günü diyelim ki belediye nereye pazar kurarsa, hangi sokağa, hangi caddeye pazar kurarsa, sen taplanı, eşyalarını oraya gidip o pazarda mı serdileceksin, yoksa şehrin uzaktaki bir sokakta mı taplanı oraya mı sergilersin? Ya pazar neredeyse şehir halkı, köyler halkı hangi sokağa, caddeye gelseler sen de taplanı, malını orada gideceksin sergici. Şimdi herkes TikTok'tadır. Biz de TikTok'ta İslami anlatmaya
geleceğiz. Herkes kötülükler, pislikler TikTok'tadır. Biz de o kötülüklerle, o haramlarla mücadele etmek için biz de TikTok'tayız. Hocam ama ahir zamandayız biliyorsun. TikTok'ta onun bir E, ahir zamandayız biz. doğrudur. TikTok'ta onun bir göstergesi. Tamam. Sen iyilikte kullanırsan iyidir, kötülükten kullanırsan kötüdür. Biz iyilikte Evet. kullanıyoruz. Evet hocam ben de o taraftayım ama düşündürücü. Şimdi gördüm sadece. Ben sorgulama değil haşa. Sadece dedim ki hani Evet. bu platform neden bir platform acaba? Hani sokakta yayıyorsun, televizyon programlarına yayıyorsun. Yani Ya bu ancak platform burada sesimizi duyuyor. Ancak burada imkanımız budur. Televizyonlarımız yoktur, gazetelerimiz yoktur, radyolarımız yoktur. Ne vardır? Facebook var, TikTok var, YouTube var. Biz de buradan dinimizin döndüğünce İslam'ı anlatıyoruz. Allah senden razı olsun hocam. Hepimizden. Evet, Allah rahatlık versin. Geldiğin için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sıla versin. Aynen mesela. Kab Kiev Sinan wara Sinana Kiev. Da kitap la wara hayrik. Sinan wara. Kat khiyana ki masajı ke bilmi sen estabinim. انسانێک کی گۆ خۆشبیرا بکەی بڕۆژی بێ خواردنێ بخۆی ڕۆژیاوی خرا نابێ سینان وەرە سینان ئابلا وەرە سینان و ده سينان بندا تمام دلو قلت يا هل تعلم باللغة العربية؟ نعم أنا أعرف باللغة العربية. سرچ عبارة مالي ربي عالم يدبي إن الأبرار لفي نعيم حقيقة أبرار يعني إنسان أهل إيمان إيجو قنجي كرنا أو دناب نعمة دنا دناب نعمة جنة دنا على الأرائك ينظرون لسر تخت قوام أبالداين ودميزين تعرف في وجوههم نظرة النعيم دروي وادا كيف خوشيان نعمة تدبينين يسقون من رحيق مختوم جوير رحيقة دفقرتي هاتنا آبادان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة مرحبا اشترت شوية. مرحبا أهلا وسهلا سيد شعبان وش وش باشن. صعب خديش ترازي بسم دستوني جيدا. استغفر لا استغفر خديش لازم. حال كيف درماتة شوي سيدة؟ باشن جان صابي وش باشن. صعب خديش سيدة سوالك ما اشترى خدي بيخم اشترى زي بتمرعشتي مالات عزار جاني أبا أمشي شيء هوالا من الفيدك أمبر از حيرانة تم ولا از حيرانة صحبتات تم يعني خدي بيخم اشترى زي بأو صحبتات تاني خوش والله إنسان ولو بي بر بي كيف خوش دبي هناك وكوا بيكي خوش دبن وهناك جي بيت بعجن بيت قهرن وبيت تهقن. والله سيدة عم نجوان أنا هلا أنا ما أنا تلفوني بريخوني مزنكر بري مني مزنت توصية كير جو أف خوجا قرقت تشيك بكي دي تعقيب بكي مقو تماما بس صحبتها وهي هي صحبتها مثلا براي مني مزن نساغتي والله سيدة
نجوا رازي بالكودريا. خدای پیغمبر جی لازی به سیدا. والله. ایدی وش كودرينا. Efendim seyda? إيش كودري ونش كودرينا. Eş merdine mi seyda? كودا ميرديني. Eş merkeze mi? Merkeze zanı seyda belki tebistiyim Bilal ya. والله نبيشتي يا. بلال يا نبيشتي. Tişderi keye. نو أشكر بوراني خليل أما. كربورانا وجليزي مدياتي يا. أشكر بوران بالتركي بدار geçit. Serçave mi? Serçave mi? Em li İstanbul'e ana seyda em nel merdine. سر چاوان چی işit کن ایشو کاری وچیا. Valla dolmişi mi seyda İstanbul'e? Az dolmişe daha çok. Şehir için minibüs. ماشي. Are valla seyda. Namaz baş maske. Seyda denge de pırhendik de ya. بله. لکام گو کرم کن. پرسه و هبن فرمو کرم کن پرسه خوب کن. Are valla seyda pırsık me heye havalik me işler beje. خودش اشترى عزيبة بيجا قامي وقتي ترى شنو كلامك ماشي كرمكم. السلام عليكم سيد أيمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشي إن شاء الله. باشن جانب وصابي وين شاون مشي باشن. صار بي زور سباس سيدا تمي درسيته. سيدا سؤالك من هاي ذهبوا أبي يكسر هم بيجن دمه سمهی یا da pêşmehî dimre cî wî em dizane ki cennetiye çünkü li vê dinyayê tiştekî nabîne were ye بله زاروکê گو بریا بالغ بوونê ama zarokan ku hê balغ nebûyî گو bimirin zarokekî ji dim heskê musulmana bin heskê zarokê kafira bin yani dev babî welo kafir jî bin ew zarokan ku her zarokan ku tê dunyayê او لسر فطرت و طبيعتا اسلامي تي حتى بالغوني بريا بالغوني گو بمرن او انا جنتينا ديرك جنتينا oluyor. Beni Seyda telefonda te baş nakşine bavardıkım. Seyda donmuştu be ha. مات مگو نها دنگي متي نها چنو يم Anate. Beli. مگو زارو کے گو ہے بالغ نبونا زارو کے گو بالغ نبو بن و بمرن او جنتينا وهنا جنتي چه زارو کے مسلمانا بن و چه زارو کے کافرا بن يعني هر زارو کا گوتی دنیاي لسر فطرتا اسلامي لسر خلقيت و طبيعتا اسلامي تي دنياي وداوية مثلا دي بابي يعني كنف الله يعني يهودي يعني مجوسي يعني تشكي دي اگر بريا بالغوني او زاروك بمرن جنتينا اي كافرا جي او انا bir zanın ser ceva. İca suala mı jete eve yek ji dizaru mesela yek buçuki dimre ev tere cenneti beli yek ji mezin dibe notsali veya dibe setsali dimre ev ji ba ana göre بله ameli tabii ki de civi ya cenneti yani dibecek yani evi hacı terapijim evi sualı seçer دنگي وقد به دنگي و بله گری تماشاوانم اینه جی اینترنتا مه جی اینترنتا وابو اینترنت قد به Amca selam aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vay serserimiz serçabemin tıçağın hem de taboş inşallah. واجي جاني وصاحبي وجوانه. Kudeş razı bir amcam benim sağ ol amcam. İsmin ne? Mela Ahmet Mele Abdullah. مالا عبد الله كردي مالا عبد الله كردي. Abdullah kurdu vay serserimiz serçabemin amcam.
Amca nasılsın? İyi misin inşallah? Maaşın yani de sabi. İyi amcam benim. Seni tanıdığıma Tişkudi. çok memnun oldum. Buyur amcam. Döka mı go? Tişkudi. Tişkudi. Adana. Arı arı. Döka mı go? Bişkoka. Ho bıgıra bişkoka. Ho. Bişkoka gümleke go bıgıra. Kapatayım mı amca? Oraya bıgıra lo. Ay be ya. Tamam. Kaçık maçık. Tamam. Amca bende şey var ya kolye var kolye o yüzden amca. Ama Bıgıra bıgıra. O kaçık mabalo. O kaçık tamam mabalo. dur bekle amca. Ya bişkoka. Ho bıgıra. Düğmeyi kapat. Tamam. Tamam amca. Dur. Ya Sen ne diyorsun? kolye kadınların işidir. Kolye, zincir, takı, maki bunlar kadınlarındır. Ya erkeklere koli moli yakışmaz. Amca altındır diye hediye gelmiş takıyorum amca altındır diye hediye gelmiş. Oo, zaten altın daha beter. Altın erkeklere haramdır. Vallahi haramdır amca. Vallahi doğru Yani söylüyorsun. senin mazeretin suçundan daha beter. Vallahi doğru söylüyorsun. Mazeretim suçumdan daha yüksek. Yani erkeklerin Müslüman bir erkek altın kullanamaz. Yani altın ne olursa olsun kullanması ve ipek elbise, ipek kumaş elbise giymesi haramdır. Altın kadınlara tabiatına Allah Teala yaratmıştır. Kadınlar altın takması. Yani bir erkek altın takarsa ister yüzük, ister ne olursa olsun, ister kolye, molye. Yani bu erkek kadın tabiatına e, yaklaşıyor. Yani güzel bir şey değildir. Haramdır. Eyvallah. Allah bizi affetsin. Amin. Ama affedecek, ona tövbe edeceğiz, pişman olacağız. Ona özür dileyeceğiz. Yani tövbe edeceğiz ki Allah bizi affetsin. Elhamdülillah, elhamdülillah. İnşallah, inşallah, inşallah. O altını Amca seni çıkar. takip ettim ha. Seni takip ettim. Tamam, tamam iyi, güzel. Sen de beni takip et. Valla ben Sen de ben... sadece dini paylaşımlar yapanları ben takip ediyorum. Ben de dini paylaşım yapıyorum amca. Şuradan satıyorum. Şuradan mı? Çalışmak da bir ibadettir amcam. Doğrudur fakat Bak diğer anımız teriyle para kazanıyor ha. İslam'ın emirlerini ihlal etmemek şartıyla. Şimdi bir tane daha vardır Facebook'ta. O da şırdancıdır. Kim onun müşterisine, kim müşteri onun dükkanına gelirse ister erkek ister kadın olsun onların kızlarına yemek yediriyor. Yok ayıptır. Ayıp. Edeptir, haya yoktur, edepsizdir, hayasızdır. Ya kadın geliyor kocasıyla beraber o dükkanın sahibi, o lokantanın sahibi kocasının yanında onun karısı ağzını açıyor, ona yemek veriyor. Ya ne Elhamdülillah yok. Elhamdülillah yok. Yani sen de böyle yapıyorsun demiyorum. Ben demiyorum sen böyle He. yapıyorsun. Yani böyle yapanlar var. Belki sen de TikTok'ta Vallahi var. Amca insan paradan aklını şaşırtmış. Gözü dönmüyor artık. Anladın? Evet. Artık Hala insanlık. Bir dakika amca hemen geliyorum bir dakika. Buradayım. Hadi gördüm dayı. Buyur amca emrini söyle. bize kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet. Söylerim eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü en Yani la işte ilahe onu da Allah illallah. kabul etsin amca ha. Biliyor yani ha. Onu da Allah kabul etsin amcam. Manasını da söyler misin? Manası. Manası ölüme terk etmektir. İşte ölüme gidiyor işte ha. Azrail seni alıyor ondan sonra gidiyor. Hayır. O değil manası. Öyle değil mi amca? Nasıl amca? Bak dinle ben söylerim. Kelime-i şehadetin manasını ben söyleyeceğim. Yani bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah dediği zaman ne demek istiyor? Manası nedir? Budur.
Ben şehadet ederim ki, yani kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. İlah Ve yine yoktur. şehadet ederim Çok ki şükür. Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Peki ilah Evet. nedir ilah? Allah'tan başka hak ilah yoktur diyoruz ya. İlah ne demek? İlah kendisine itaat edilen kişi demek. Kendisine itaat edilen. Yani sen kime itaat edersen, kimin emir ve yasaklarına itaat edersen, kimin kanun ve yasalarına boyun eğersen, onu kendine ilah etmiş olursun. Allah İnşallah. diyor ki sadece beni ilah edin. İlahlık benim hakkımdır diyor. La ilahe illallah diyoruz. Ey Allah'ım senden başka ilah kabul etmiyoruz. Yani senden başka kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmiyoruz. İlah demek yasa belirleyen, kanun belirleyen demektir. Yasama yetkisi, kanun belirleme yetkisi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Allah'tan başka birçok sahte ilahlar vardır. Yani Allah'ın dünyasında Allah'ın ilahlığını kabul etmeyip Allah'ın yasalarını, anayasası olan bu Kur'an ve sünneti kabul etmeyip kendisi gibi bazı insanların, beşeri sistemlerin kanunlarına itaat ve teslimiyet ediyorlar. Demek ki o insanları kendilerine ilah etmiş oluyorlar. Şu andaki bütün dünya sistem devletlerinin yaptığı gibi bütün dünya devletleri, özellikle Orta Doğu, hele Batı'yı hiç söyleme gerek yok. Orta Doğu devletleri, sözde Müslümanız diyenler hepsinin yönetim biçimi, anayasaları biçimi Batı'dan getirmiş oldukları laiklik, demokrasi, komünizm ve sosyalizm gibi beşeri sistemlerle yönetiliyor. Buyur dayım benim. Anayasalarını Sağ ol abi. kendi anayasalarını yürürlüğe koyuyorlar. Bunlar birer sahte ilahdır. Bu sahte ilahları red inkar ediyoruz. Daha iyi dinlediğin için teşekkür ederim. Senin işin vardır. Yok amca yok, seni bekle beni. Sana bir soru soracağım. Bir dakika bekler misin bana? Ya işin vardır ya. Allah seni gönderdi. Bekle amca. Amca bak bu da ne biliyor musun? Amca bu da Bumbar amca. Siz oyunu Bumbar. Rivi. Huru Varsa. Arı. Ha? He dayı. Aynen. Kurmancı zane. Kurmancım amca. Ya خودش ترازیلو بقرکا خو قلاش مگو قیت ترکی مفترکی خبردار تبینا مچنا تو kurban az kurmancı mıktarıp kurmancıyı haber tamam ya. O serserim amcam benim. Bir dakika bir sekine ez olsun. Sağ ol hocam, hoş geldin. Ya mıhlas ki Türkiye mıhlas ki. Bir dakika amca. Da haydi işe minha ya. Belki yine gedil benda mena. Hakikaten veli. Ez olsun bir dakika bir sekine. Ya zey harim. Ez olsun. Da haydi hakikaten veli ne kadıçım. Bir sekine ez olsun. Başka bir isim var mı abi? Yok, ne kadar? Tamam. Da haydi. Albenda Bombar tamam. 20, 35, 15 daha 50. Bu kadar dayı. Eyvallah. Allah razı olsun. Ayağına sağlık abi. Sağ ol sana. Dayı ne istiyorsun? Şuradan mı? Yok haydi işe ya. Carek edi vara. Ne yap kadrete carek edi vara. Bir dakika amca. Geldim bir dakika dur. Ne abi? 2 tane euro. 2 tane sana kat vereyim. 2 tane kat mı yanında? Böyle. Bunu alayım mı? Al baba. Tamam dayı. İyi bakın ne oldu. Tamam. Tabii verirsen tabii. Ha? Tabii versen. Orada yasak da gel yanıma otur. Gel yanıma otur. Amca şimdi bana bir şeyler sormuşlar. Hocaya soru sorsana, biz neden sınanıyoruz? Biz dünyaya gelmeseydik ne olacaktı? Ya Allahu Teala alemlerin Rabbi olan Allah
kendi mülkünde istediğini yapar. O suale çekilmez, biz suale çekiliriz. Biz Allah yaptıklarından suale, sorguya çekilmez. Mülkünde serbesttir. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. Çok şükür. Yapar. Biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmekle mükellefiz. O yaptıklarından sorumlu değildir. Biz yaptıklarımızdan sorumlu tutacağız. Kimin tarafından? Yaratıcımız Allah tarafından. Budur. Amca benim bir şahsi sorum var. Sorabilir miyim? Haydi. Beycan. Kıyametin alametlerinden kaç tane alamet kaldı amcam? Onu Allah biliyor. Yani o kimse... Tamam ya şimdi 30 küsur tane var. 32'si onaylandı. Yani gelen şeyler yani görüyor öyle şeyleri. 5 tane mi 6 tane mi var? Alametin hemen küçük alametlerinin bütünü gerçekleşmiş. Küçük alametler Yaşadı. büyük alametler. Küçük alametler mesela bir tanesi senin şu anda hani o altın kullanıyorsun ya, altın. Erkeklerin altın kullanması, erkeklerin altın ve ipek elbiselerin kullanması, bu da kıyametin bir alametidir. Bu bir. Bazı erkekler çıkacak, kendilerini kadınlara benzetecek. Bazı kadınlar çıkacak, kendilerini erkeklere benzetecek. Bu iki. İçki, kumar, faiz tam yasaya oturacak. İçki, kumar, faiz açıktan açığa işlenecek. Zina. Özellikle zina, kumar, içki artık normal oluyor. Her sıradan insanlar açık diyor ki benim sevgilim böyle. Kız diyor ki sevgilim böyle. Sevgililerinden bahsediyor. Yahu sevgili demek zina demektir. Yani nikahsız beraberliklere sevgili diyorlar. Rahat. Sen diyorsun ki benim sevgilim böyle. O diyor ki benim sevgilim şöyle. Sevgililerinden bahsediyor. Zina artık normalleşmiş. Zina bu TikTok'ta, bu dizi filmlerde, her yerde çıplaklık, açık zina artık yaygınlaşmış. Bunlar ve birçokları kıyametin alametlerinden de büyükleri daha kalmış. Daha büyükleri gelmemiş. Deccal. Mesela Deccal'in gelmesi, Hazreti İsa'nın gelmesi, Yâcûc Mâcûc'un çıkması, Dâbetül Ard'ın gelmesi, güneşin batıdan çıkması. Hocam Deccal ne demek hocam? Yani bize bir bilgi verirsen çok seviniriz Allah'ın huzurunda. Deccal. Deccal o da bir insandır. Allah-u Teala onu imtihan için ahir zamandan gönderecek. Deccal kimdir? O da bir insandır. Bir gözü kördür. İnsanlara diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Sadece kim ona yani inanacak? Kafirler ona inanacak. Fakat Müslümanlar ona inanmayacak. Çünkü Rabbimiz hiçbir şeye benzemiyor. Rabbimiz hiçbir şeye benzemiyor. Rabbimiz kör değildir. O bir kördür. Bir insandır. Kafir olanlar inanacak. Müslümanlar inanmayacak. Bu da bir imtihandır. Müslümanlar kafirler. Elhamdülillah çok şükür Müslümanız. Doğru mu amcam? He. Elhamdülillah çok şükür Müslümanız. Deccal'ı öğrendik arkadaşlar. Şimdi hocam Hazreti İsa ne zaman inecek? O Allah bilir. O Allah Teala bilir. Ne zaman yani? Müsaade varsa belki başkaları bekliyor. Onlar da gelir yayına. Katıldığın Hocam, için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. O altını ya annene hediye et, ya kız kardeşine, ya teyzene, halana hediye et. O altınları. Senin hayrin olur, o günahtan da kurtulmuş olursun. Allah rahatlık versin. Sen Seremin hocam, Allah'a emanet. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Jadi teman-teman,
دبي ما هو ميروا غيرك ابو كشي ما غناه انا يا غيرك وانا مالات دا تكمنا بخوارنا تا متفاقات فلان مالات زرار بندت كاري وا علاجك فلان كي تشكل وابكي غنون تو ابو كشي ليغو زرار ندنت الحوشين التشولين الدبرك هنا تو ابو كشي غناه نا زير جي حنيفيا رجي وجي شافعيا رجي زير الزلام على حرامه اب علي يعقوب ما تشماب كچكار خبر دي ورازب ترجي خبر دم ابو بكر جي قوتي ما تشماب كچكار خبر دي حيره ورازب ترجي خبر دم سينان هات مرحبا سكبا يا سيدا أري يا ترى ما شو يا ام سبيل المساج تر دافيجن المساج نابينه بله نات بينما اويدي او يكي نها دوشاني دبو أري يا خدي جي رازي ما والله بلا شردانجي يعني عيب ما فيش والله اود بسيدا بس اود فيها وقرداش مشيته هي تشمان بس جالس كلام بك سيدا ام سؤال خواجته ام برسا خواجه جترا مر بقول يك بزاروكاتي مر ويك جي نوت صالي ست صالي ما ايدي كلام كم سيدا ماغوت يكي كون نوصالي چو جن همه ام بيجن يه زارو جمر چو جنتي بيكي اوا حق دبيجه حقا شكسنه يا چر حق دبيجه ازي يا انا كيولو كر مگو كي كرغو اوي بزاروكاتي مر چو جنتي وكي كرغو اوي دي بزاروكاتي نمر حتى بو نوت صالي كي عمري ويدريش كر دزاروكاتي دو وينكش وينمران كيكر الله خد تعالى ويبرن نوت صالي ما يدي خد تعالى ومجبوري خرابيه نكر خد تعالى عاقل دابويدا خد تعالى كتاب جيرشيان وخد تعالى بيغمبر جيرشيان ياو دبلا ويترجيعها ويسربس كاريبو قنجيه جبنا قيني كاريبو خرابيه جبنا قيني بلا خرابي ننا قاندبانا بلا قنجيش خورا نقاند بانا قنجي قبول كربانا دريا قنجو باش دمشيا بانا ويش بانا جنتي وي خبر جهنمي نقو يعني دخوست هاني جنتي خدي الله وي بزوري بري ودا جهنمي خد على ظلم الكسيناكي يا تمام سيدا اول رأيه از بي بيجم ازي اورنك كي بدمتا شركتك منها يا الشركة فابريقا منها بله الشركة منها كي وني شركتي بصناف از بصناف والشركة هو قيد ناكم فابريقا دلوي عيش يري شركتي دا عيش ناد ماما بالصنابي قينا هاجي حمو الشركة بالصنابي واتنا عيش لنملو بله شركتي وزلجي بصناف عيشتي ميشتيا قبولي نما شركتي ناكم نملو بله ايدي نابيتك شيا ناوي من ويسي سيدا ونابي هواني تجي سينان بله سينان ونهار الشركة من وقوان تخاذن عيش بكن معيشة كي بدا ما أعمل شركتها بشغلن شركة منا هاد شركتها خودها سربستم مرابو سينان ديرك من بيت صناف مقو ورا مثل عيش قيد كري حتى عيشة كي خوش من دايرة مقو هات البيت يسربي ما صيرونا وتعيشي جران جي بيناكم ومعاشيته جي 5 مليار فهمو بله ديرك من بيت صناف موي اني شركتها خو كس كان اعتراض ممكن شركتها من لا كيف اسكان شركتها خو طاب بكم سنه بالكسر قال بتشتك مرابط كم صادبك بيت صناف مسينان اني سر شركتي قيداوي تشكر مويداني عيشكي راحت ومقوم معاشته جهايبه 5 مليار آتا ويسي مقو هاينا كرم کا وكا هر كسي متصناف كري تجي كتي صناف دا صناف نورمالا متك غزي صناف دا
تزاني قو أب شقي راستا أبي غلطة أب راستا أب غلطة وتب زانبونا خوا تب قصدي تب زانبونا خوا تشقا غلط تإشارة كر يا غلط بله شاش تإشارة كر وتأي راس تزاني بوجي تإشارة نكر يعني من علاقة خب تناني من مداخلة نكري من مداخلة تنكر من أقول نيا قنش نيا غلط من أقول إشارة بك تب الرضا خوف واستكا خوا تا غلط إشارة كر تصناف فوانك زعيفستان تمام سيدا مثل شركتها وقيد نكري ياو ما تكاليج من بيجي بلا تا الصناف نكر باما ديرك من وك سينان تا الشركتها وقيد كرباما ياو اسكي چلو بكم چاوا بكم دملكي خود الشركتها خود يونتما ويد دستي مديا ايدي يونتما عرض ازمانا جي دستي الله تعالى ده الله تعالى خوست وي كركي بريا بالغوني بمريني هاني جنتي وخوست قومشي ادي 4 صالي ما حتى 4 صالي از هشتم هان هذه بمرم دفي 4 صالي دا اما به 15 سال جه درخم بريا بالغوني اب 25 سال نا 25 سال كي اب 25 سال خود تعالى كتاب جمله شيان ديا پیغمبر جمله شيان ديا من خودي سربس اشتم اسكانم نقولي في رهبري في قلاوزي جه حركت بكم واسكانم ضدي في قانوني جه حركت بكم ايش بوقو من ضدي في قانوني من حركة كربي من جهنم حق كريا هذا المصدي من القولي في قرآني من حركة كربي أزي وأجي وكوي زاروكي أجي زي المجنة Peki Seyda devrada haksızlık için ne icari ezbit versem ştara. Devrada haksızlık heye ne kutuneye. يا ربي عالمي ربي عالمي ويتشوى حقسزية والظلمية والعبدي وبكي يعني قي قابا من سينان بيس صناف مكنا شركتا خدا مقيت كر وايه تم بصنابي متقيت كري وتصناباك وتدرباش نكر يعني من حقيل تكر ما قياس مجبور انت تجي بيس صناب اتبك ما شركتا خدا ايه يوم يعني الظلمين Seyda debe haksızlık eva. هنا ابناء حقسزية حقسزي كيا حقسزي قلت تشتكي حقي تبي واش تبصتنم قياني ربي عالمي مجبوره ما بكي جنة تاخذها قي از مجبور انت بك الشركه تاخذها نعم مجبوره وتولي الشركه ما بتشتري واسبريت ندمتا حقيت ابو هنجي من الظلم تذكر ليش عولدا استتخمه شركتي نغمه شركتنا حقي منها ابناء حقيتها ربي عالمي جد عرضه خذها الدنيا ياخذها تشبكي كنك عسل اول بله سيدا از دست ترد میرسم تزف زف باش مرا گفت عالمي إن الله لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله تعالى الظلم الكسيناكم لبني إنسان الظلم الخدكن يعني إنسان قانونا من درد كبن بأمريا مدكن إيدي الظلم أبانا حقير خدكن بله ورا يا سيدا خذي ما بينا سر يا حق إن شاء الله آمين سيدا قرآن الدخوينة وين نزان بخوينة دبعيني ياو خواندنا قرآني نفرزة خيرة كما صنا تو قرآني زانمي بخوينة خيرة قهداري كرناوي خيرة لي عمل كرنا بي ويقول لما كرناوي فرزة لسر هر زلام وبيركا مسلمان فرزة دايدي فرزة ما بي عمل بكن ده هاكا مزاني بخوينة جي خيرة كما صنا وتنزان بخوينة جي تقول اشترنينا او تجوي خيري محروم دميني وبعد من دقنا تجوي خيري محروم نميني سيدا peki eva çerd be aha dünya anaka çıkaski terre ber be nerindi terre ber ne başi terre anaka yani meru hanek dıştan ne kara paje mahfazde bike çerd be peki eva ya dizbe go am çipkin am لقولي قو خود تعالى جما خوستيا امر فرمان المكريا دبي قو ام دي تشزقيا اسلامي دا دريا مستقيم ريا راس دا ام بمش هو خلاص يعني ya tabii ki de evvel ya seyda anaka ez bejim ez riya Müslümaniye da çum ama bime teni nave gerek em hamu yek bin bime teni nave Müslümanti ve kesek teni nave beni önce qoras bikin ya tüm mesuliyet koydu vazifa ko bika herkes aynen öyle يدي تنمس ولا شوي دي
Dibe herkes her koyun kendi bacağından asılır. يعني لبلي ابشي هيا نقو معنا قوم علاقه خوش كسي نوين وسري خوش كسي نيشن ها ام مسلمان مجبور علاقه خوش هبدو بين امر معروف نهي منكر اول ميجو روجي فرضا امر معروف ونهي منكر يعني دبيقو امر هبدو بقنجي بكن ومنع هبدوش خرابيه بكن قو ام سري خوش نيشن ام في مسؤول دبن بله سيدا بهانا روجيه گنه پر مزن به هي یا گوی نخوش بی انسانی که نخوش بی کاری روشی نگری پیرک کب حمله بی یا پیرک گوشید بده زارو کا خود کاری روشی نگری انسانی که کالو پیرو اختیارا وی نخوش نکار بی بگری بلا نگری یعنی انسانی که مسافر بی درید بی ی درید بی کاری روشی نگری وکی دن مجبور روشی خود بگری سیدا یه آنا که ام دردن مثلا ایشی منو مالا من قصد 10 دقیقه جهف دوره از حیان تیمی براکا بلکه از 5 کسی زیده تر دبین روجی دخواه به اشکره یعنی به ناشیره تیجی کسی کی خیره بیاکا چیه جمعه یکو دگره جویره چیه داد ورسی خیرکم مزنا يعني نبا انساني ولو دشي مو روشيا قول ميجا خو بقري عبادتي خو بقي خيركم مزنا أبالي متين هيا مجيها إن شاء الله زين ها ورم ما قبل خلاص بس ورم وشان زي بكم إن شاء الله ام ناخوازن تپر حسس بکن سیدا خدای پیغمبرش ترازی به خدایش ورازی به سر چامارا مالا تا و استم دستو نگهتا يعني تو هرهبي حقيق ولا حلال بكت تو هرهبي دادي خدي راحت يبتدى بله گلی تماشاوانا دبیه نه زوجاندی به ما خو بگیره چاوایا یا زوجاندی به نه زوجاندی به گو قیزک بالغ بو مجبور خو بگیره قیزک گو کتا بالغ بو نه ده مجبور خو بگیره هاد 7 سالی دشی مجبور دیو بابی وی بدن نخماندن ليشوير نفرزه ليش ديو بابي ويرا فرزه قوي بدنا نخماندن قابا يدي بالغ بو مجبوره قوي دي اوشي خو بنخميني قابا خو نخميني چ بزوجي چ نزوجي مجبوره خو بنخميني يدي قالك كچك هنا ام جوانت بي خو بنخمينا ياود بك حتى بزوجم يا بلكي تنزوجي حتى تنزوجي تي گناه بكي نا تسر بكري بي تروت بي تبشالا بي نخير چنا بي گناه بله گری تماشاوانا امیر بدری وشانا خواست زندی امیر داوی بکن امیر انشالله دی نها هرن ددنگی طوره دا امیر سر فیسبوکی ددنگی طوره دا انشالله امیر وشانا که زندی امیر چه بکن بمین دخیل خوشیه دا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته